kirikiriga gya kurigaria ntere cia Chukegamba ng'ombe mwekuru wa okuruba gatigati wa ntura ya Kiamuriuki wardine Magumoni na kuthuganirwa kwinyangia kiwendo kaijiga okuruba miaka 10 ujuwe wa mwana uju ariuga ati onere untu bubuteka bwetaga na mbere mweri muthiru ndire onere kajuju gakakawe gakiremera ko mwekuru uju kakiuga ati neka gutindania na ana bawe no mwana uju eja kumbura umanyumene na tauria tukwirwa ni Samuel Gaishimani ati kinya nyuma yabo kuringa riboti kwa borithi gutitagaria ria jukwani rwa ngiruru ruokaria. Kana gaka miaka 10 kuma ntere cia Kiamuriuki wadi ya Magumoni kariri kana gutumirwa na kiwendo imwekuru umwe wa ukuruba nkurukia miaka 40 muthuganirwa uju aruthaga untu buburira kana kukathijaga muchi wake uchetha na twana twake ndagenda kuthakania twana tu twake akambita nyumba kena twana tu twake tumenja akavinga akasoka akanduta nguo akanaruta ciake agacoka akamonka gasusu acoka akamboca akambiga iguru riake akena mwenye ubu nkurutha kenda gatikaire aciari mwekuru uju akenagiria na ciringi ta 25 untu bora acokere ntugo wa inya mweri muthiru mwana ni twamwetagirira ntuko nyingi muno muci ati gucoka muci kwina rimwe mwana agacare mwotuko na kwina ringi akaurira nabo tutiko mwana riu nkirigwa na gwatware maruru ndauria atiri mwana uyu ri tontu akaraga na ugure na tegutethia jojo na ni jojo amujurikagira ni kari mbie kwendelea na twana tutungi ni twanaga muno maingi muno njirani no kana ugira kanchone na bombone uthie nethera mwana bingiretwe nyamba ngeneta mwana na binya mwana kena uma ngena mujukia tukinenduka no akena jokagirio ujuwe ujuwe wakana gaka uranwe akarerete nwe ajire kuona ati kuri na mantu matari mega mathijaga mbere nuntu babura kana kukenda kuriunga muchi wa mwekuru uju kagita wakagita katetikira kumbira wasi na kauria ni kambira ndaranga na bogu na twikaranga una manasa na twana tu twanau twa musionu twiri baba kabisi na kairitu manasio karingi kanabo wanau iu ni bona amuria nuntu riu nkumenya ko umaga te wonto kurasa gutena thina nuntu ni utekana ichi mauntu tamau ituonete ukuje ati amenyeri bakana ka ibaringite ripoti gituoni kia borichi ya kibogwa ara amwena ogu mwanka emunthi mwekurojo ataikiritwe mpeni nkuruki kana gaka ikaruthiritwe ithimi cibitari ya rufaa ya Chuka kuona wegua kaumba kuigua kawatithitwe mirimo kesi yo ya inivobe wa subchief gwetwa Kimutho Kenywa Kimutho aliana kana kamweleza kesi yonde buria kuri kamweleza gwatuika turitoje umbi mutamuke twaja umbi twadigwa twatumaga uciesi Kibogwa mauntu mau monthe ni no naugire na manenkera ngai nuntu ni boyo na kiambirire ari ambira riu untu toyo te wagukiriro naringira polisi onwe na kesi yeni na morie kesi ni bekinyete ka ora thukangiria mwana ate mwambate sofaniki ambera kesi ri kwa DPP ende antu bamuchi wa kanaka amwena athingatiri ba akicha twana iba kwenda thirikari ijukirie muthuganirwa uju itagaria rampwiri akiwatho. It is very unfortunate kuigwa mauntu tamamwe tamau ni magwikarika within our society na mekarika ukethagira antu na matura ni matikwenda kumburura nteto ino nonto makuga anga family gikuthaba anga tutikwenda nteto cia mucie ciarirwa anja kune kuna watho na nteto ta inu kaibati ciambatirwe na watho nekenda mwana ona haki yawe ngiro mbara kwa ngiromba bra thirikari omba gututethereria gatujurikira montu mau ni tonto ru kuringana no gu mwana uyu erejire montu mauri tu turonia tutena obotionge tutiomba magejire tonto tutena mbia riu tukatwanengere thirikari montu inge tutethererie nkiripotere Weru Njuma kuma gicigo bunge ya Chukegamba ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima.